Maya pa abak po kay kayungan, at na king kalabing atlung Domingo, ning karaniwan a panawon. Pakyabe tala king banalamisa, ring kapasalamatan da ring makatuki, Leonarda Magalona, Lito at Lori Zapanta and family, Glenn and Regina Pangan, Shernick S. Garcia. Para king kapasalamatan, king Aldoring Karelang Kebaytan, Father Arnie Serrano, Benny Salas, June Candelaria, Glenn Pangan, Bienvenido Katangal. Para king personal, akayadwana ng Jedel May Serrano, Milan Tan, Fer and Fe Kailao and family, Liza Malyare, Joy Espino and family, Jocelyn B. Rojas and family, Lynette David Nukum, Vic and Del David and family. Para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Jury Himpisaw, Carmelita Olalia, Yang Hison, Rosario de la Cruz, Maria Maida G. Luta, Percival Manalastas, Hilda Torrio, Amador Gomez, Gabi and Carl, Ricardo Cruz, Gloria B. Miguel, Tricia Hizon Lazaro, Sebastian Lazaro, Augusto Santos Jr., Teresita Lumbang, Marlon Pascual, Angelita Coronel, Aimee de la Cuesta, Palmacio Vargas, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak masakit. Para king alanganggang kapaynawan, ding kapatadtamong mayango na biye, Roberto Kerr Galang, Hugh Elmer, Magno and Francisca Hipolito, Consuelo B. Guarin, Daniel Alison and Roque, Maria Rowena D. Andin, Perla Sula, Erlinda Kulala, Angelina Melencio, Marcelina Soriano, Alfredo Ramos, Alfredo Suarez, Aurora Sanchez, Alejandro at Milagros Resurrection, Alex Resurrection, Manuling Santiago, Leonardo Agimatang Jr., Natividad Fernando, Eileen de la Cuesta, Stephanie Suangco, Romeo Ocampo Poy Lorenzo, at ding sablang kaladwo King Purgatorio. Kalakad tamo pungeni at makyabing ikanta, ing dalit pamuklat. Itamu ikeya
Kinagyuningig pa ang pananganak, panimbanal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Iso Kristo, ing dugod ng Diyos, ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, yung manatili sana kaya kayungan. At kaya ko, antimurin. Maya payaba ko. Maya payabak po, amo. Pagmasusyan tayong kaya katamong Santa Misa, karing kaya katang panalangin. Kapalyaring di kaluwang panalangin tamo, tsula kayong masakit na kabilyan. Detang ating sakit, detang ating problemang personal, nasa kaya naman nasabing lubusan, uli nga nakabayat, nakasakit. Ingino mamiyayang biye, dadala na yung biye, panibatanin yung biye. Eta sana mawalan pag-asa. Noon ay kasal pantayanan tamo, pasik na nga na ilub tamo, maniwala tamo, mikabiya tamo. Karing panahon migkasala tamo, sisyan tamo, kaya katamong pamagkulang, tanggapan tamo, yung pakalulong ng Diyos. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutam. ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan, nakatamot, kim pangapatao, daring kasalanan tamo, idala na tangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Cristo Padre.
Manalangin tamo, ganakan talapuri kaya katamong panalangin, din kaya katamong intensyon, kaya katamong misa. Oy paming at yubanwa, ing sala ng Yesus simbulat na ing dalumdum ning sama at kasalanan. Mayaw siyang sala, inyang adwan mi, ing kaya kang pamanantabe. Iubog mo sana rimbiemi, king kaya kang katutuan, ading puso mi, king kaya kang lugod. Iti adwan mi, kapamalatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat king libro ning kabyasnan. Ing kamatayan, ena dapat ning Diyos. Ena ikakatula ing pangalipol ding mabye. Kanitang lelangana ing sabla, lelangana para mie. Ding sablang lelangan keti king yatu at inlang pamikakatawan. Karela alang mayayakit a kamandag nanuman. At ing Hades alang upaya keti kinyatu uling ing kabanalan alang kayangganan. Ing Diyos lelangane ing tao para kingbe alanganga. Gewane at pekiwangis king sarili na. Ing diriyaning jablo, ya ing migdalang kamatayan. Keti king yatu, antimo ing ikit ding keyang kasosyo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, pupurianda ka, o Ginoo, uling linigtas mo ko. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Pupurianda ka, o Ginoo, uling linigtas mo ko. Emo ko pepaintulot, ing tumulala kakong kasalang, king kakong kabiguan. O Ginoo, linigtas me ing beku, king kamatayan. Emo ko inalbe karing padulong na king kutkutan. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Dalitan niyeng kapurian ing Ginoo, ikong sablang malugod keya. Eyo kakalingwan pasalamat king banal alagyo. Sagluy mo ing kayang mua, kabang-kaba naman ing keyang ganaka. Kares ning bengi, mapalyaring ating luwa, dapot datang ing tula. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Pakiramdam mo ko sana, o Ginoo, at malutos ka kanako. Ginoo, sopan mo ko. Inalilan mong pamanerak, ing kakong pamagsalbat. O Ginoo, kakong Diyos, parati kong pasalamat kaya ka. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Pikabaluan kayo king pamanyal pantaya, king pamagsalita, king kabyasnan, king kasipagan, at king kayong lugod para kaya kami. Sikapan yung manimuna kayo, naman king pamanyapat, mayap. Baluyo nung antikaragul, ing lugod na kaya katamu, ning ginutamong Heso Kristo. Bistaman mabandiya, meging pakakaluluya, alang-alang kaya kayo. Ban mi bandi kayo, king kapamilataning kayang kakalungluan. Sasabihan ko iti, uling buriku alang kabayatnan, ding aliwa,
at kabayat na nakoman. E nakoman lipit ngening kasalukuyan. Inya sukat yulang sopan, ding taong at tsuking pamangailangan. Nung ikayo naman ing miras king pamangailangan, at ila ela lipit, la naman ding sopan ke kayo. King antikaniting paralan, makipisaw-saw kayo. Antimo ing sasabian ning kasulatan. Ing tinipon dakal, eya linabis. Ing tinipon ditak, eneman migkulangan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Katutuan o Ginoo, ing amano mo, papagbanalan mo keking katutuan. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka, antimurin. pamamasa king may pabalita agpang San Marcos. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Pasibayan din na lakit ti Jesus king kangatba, at pa king pangpang ding dagat-dagatan, pilupungan da nerenda kalataw. Dinatanging metong lalaking mayaws Jairo, metong iya karing talapan ni bala ning sinagoga. Panakit na kang Jesus si ni Claudia king harapan na nga nang may kisabing mayap. Maginaluya ing anakaw, adalagita. Nung malyari tuki ko po kanako, itumpakyo ke ang gamat yu, at kumayap iya. Ate-mate. Tinuki Jesus at tikyende, ding tutong dakalataw, may sisiksikan la king lelena. Ating meto nga babae ka rin, labing adwaning banwang kayaga sandaya, at tutuyang magkakasakit. Dakal na rin doktor, alinawe kaya, at binom ne kikayang mimin nala din kayang pibandyan, king pamapanulo. Dapat ere apakayap di takman, nune laluya pang misubi sakit. Abalita ng isabyanda ring tao tukol kay Jesus, inya may kisiksikan niya karing taong milulupong kang Jesus ang kaking ikwaneng milapit king kagulutana. Tigkil na imalan. Uli nga nang sasabi king lubna, agyang tagkilan kya mo ingimala na kumayap na ako. Kanita po rin, biglang tinuk ng agos ning daya, ang may agnas at daramdaman na ing kinayap iya. Inyang dimdam ng Jesus king ating upayang linwal kaya, beligdan na rin tao at kitang na nino yung tinagkil king imalan ko. Karang may kiba din kayong alagad, akakit mo king dakal na rin taong misisiksikan, kaya ka, at saka mo kutang ninong tinagkil king imalan mo. Dapat sindu ng miglalawi Jesus. Panintunane itang tinagkil kaya. Pablasang yung babae balo na king may palyari kaya, gagalgal ya king takot at linapit ya kay Jesus, siniklaw ya kay harapan na, at pigtapat na ing mabilog akatutuan. Sinabi ng Jesus kaya, anak,
pepakayap na kayong kasal pantayanan mo. Muli na kang ngeni at ipanatag mo yung lubo. Mayap na kang lubos. Kasalukuyan na pang magsalitang Yesus ating mapila na din atang iba't king bale ng Jairo ngara metene po yung anak yu at ngara bakit pangabalanan me pa yung maestro. E napingsing ang Yesus yung kanilang sinabi nunay nga na kang Jairo eka migagana ka magtiwala ka mo. Alayang aliwang tiki nunay mo Pedro ading mi kapatid na Santiago at Juan. Inyang miras na king bale ng Jairo, igit ng Yesus ding magugulula ding tao, at ding tatangis at managulele. Kilub na ring bale, sinabi na karela, ba't magagulo kayo at manangis? Eya meting anak, matutudya mo. Dapat kelyande. Pepalwala na lang Yesus ding sabla, subali mo itatana at ingindaan na ning anak ang poding atlong alagad at linubla king kabilyani itang anak. Tela ne gamat nga na talitakong nga naware. Inang, sabihan ko kaya ka, mibangon ka. Kanita mo rin, mibangon yung anak at sakaya linakad. Atin yang 12 banwa katwa. May nga pamulalalangan at sinabi da maigpit ng penabilin. Jesus karela, ingerapan niya biyan iti kenuman at inutos ng dinandeng pamangan inganak. Kaluguran kong kapatad, ing mayap a balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyon ng igpaampanganak panimbalan ng Espiritu. Amen. In desperate times, potang masakit ang masakit ting kabilyan. In kikatamang ebanghelyo at wala rin kwento. Aus na kayong literary form, sandwich, at walang kwento. In kwento ning pamanulo king anak ng Jairo, ating kwento nitang pamanulo kitang mabaying mitatagasang daya, labi ng aduang banwa. Dening aduang kwento, piyabe dala, tsuya kaya talibutat, tang kwento nitang babae, tinakil kay imala ng Yesus. Dening adua, pag-aralan tala, pisabyan tala, at lawan tamo, dening aduang areni, at tsula kayong masakit, akabilyan. Both of these stories are in desperate times. Ing metong desperado ya, mamamatay na yung anak na. His daughter is already what they call code blue, emergency. Situation that is life-threatening. And Jesus is called to save life. Kita namang metong itang babae, desperado niya naman. Labi na nga duwang banwang dadaya. At baluta mo yung daya, simbulunin ng biye. Labi ng banwang mawawalan abye at masakit niya at may gisa na pera. Desperado yan naman. Muna'y Jairo, lalo niya po, uling mawupayaya, metong yaring opisyalis ting sinagoga. In kayang pamangailangan, pisyag na kay ngarapan ng Kristo. Pigugumguman de rin da kalatao. Pek sabi na, puntalan niya yung anak ko, mamamatay na. Jesus naman, tikyan ang ganda kasabi, manuluya, at saka manaral. Dapat ating dinatang iba't kayong bale na nga na, mete na yung anak mo, o ba't abalanan may pa yung kikatang maestro. There's no more hope.
It's too late. Yari na, wala na, metene, wala ng pag-asa. In the midst of desperation, we can give up and lose hope. We think that there are no more chances. Ala na, gana Kenny. Ala nang malyari, makanya na mo. Tandaan nyo, potang susuko kayo, ing Diyos, aliya pa. Remember, when you give up, God does not. This time, it is Jesus who is asking to reach and go to the daughter. This time, it is Jesus, no longer Jairus, who insists to be with the daughter, to heal her. Dapat nung pansinan mo, ano karakaldeng managulele, manangis, kikyak, magugulula. They were in desperate situation. Manangis na lang, meteng anak, kikyak la. Jesus sabi na, ot kikyak kayo, at manangis kayo, naman mete. Matutudyam. Kailan de pa Jesus? Kailan de? Nanggawa ng Jesus, pepalakwan na lang, renda kalatao. Nino rin pepalakwan, pepa natilyana. Ing tatang na, Jairus, Jairo, ing lalaki, ing babae, ing asawa na, ang poreng kaya nga lung disipulo, Pedro, Juan, at Andres. Potang dakal ko problema, potang ko mabait na problema, eko makiramdam ka rin meron. Detang usandang onlookers, bystanders, those who laughed and ridiculed Jesus. Niyata sinabi ng the girls just sleeping. Their presence does not help. Apansin niyo po ng kay king emergency room, dako man paluban. Itabong masakit, yung paluban da king emergency room. Neng kain tatang na, kaya ng asawa na. Kaya meto kayo na. Pero metong jeep, edo paluban. Bakit? Edo man makasaw. Jesus asked only Peter, James, and John, and the parents of the child to accompany him inside the room. Family and people with faith, and those who are concerned for the sick. Tandaan niyo po ini. When you have personal problems, don't solve them in social media. Ning kaya tilang problema din tao, kabit na kay Facebook. O nasa ng Facebook. Punta ka tikong problema, ay bubulat-lat. Nung may pati ako may asawa, yun na pa, balo ka rin aliwa. Tikong problema kayong pamilya. Yun na, pangalindakan. Wala naman nasa ng mirun. Solve it with people who care and people whom you can trust. Naman kailangan din ng tao, sasawp langan. Naman makasawp, kalupad na rin ng Kenny. Analakang niya, naman manwala kay Jesus. Remember, do not solve a problem with another problem. Potang atikang problema, kaya ba't penyabi mo ka rin aliwa, ginawa ka pang meto nga problema. Later on, the child was raised back to life. Talitakum, anako, dalagat kang pasibayo. Jesus was asked them to feed and take him to rest. Again, remember, when we give up, God does not. Potang din kaluwang tao, ala nang malyari ken, ala na, metene. Palako mo ni Jesus. Den tao nga reta, makasira lalog. Potang katiko ang problema, no yabe, ray kaliwa. Deta nang makasahop kayo, deta nga pagtiwalan nyo, at detang malugod, those significant others, allow them to be with you. Kadua, ining babaeng kakatagasan daya, labi ng adwang banwang dadaya, ditak-ditak mamamatene, nung indaya simbulunin ng biye, ditak-ditak mawawalan niyang biye, mawawalan niya sigurong pag-asa. Ining sitwasyon na inilawen nyo, kalupan Jairo, Jairo, sinabi na, Ginoo, kailangan ko isawp mo, mamatay ang anak ko. Ini po, kailangan niya sawp. Pero naman sinabi. Value po, there are sufferings in silence, suffering privately, suffering alone. There are people who experience desperate situations, but they keep it private and hidden.
Ating tao kay katamo at dakala, dadala lang mabayad na problema, pero daman pwedeng panyabyan, daman pwedeng ibulatlat, kalupa ng babaeng iti. Hiding one's pain and one's crisis in itself is very painful. Like this woman in the gospel who suffered hemorrhages for 12 years. Because in the times of Jesus, then babayang dayang makanini, they are called unclean, malinis, impure, because of their continuous blood flow from 12 years. And Jesus at this time, and the Jews at that time, was proclaimed unclean. Kanitang panahon ng Jesus, potang dadaya, marinat la rin, elamayap. Anyaya po na manasabi, bawal man talnande. Anya pintatakot siya. She was suffering for years, but the woman is not calling attention to herself. There are problems that are so difficult to call attention to the public. Kaya karanasan ko po bilang pari, pansin nyo ano karakaldang intention tamo? Pero sabihan ko po kaya kayo, mas madakal na rin intention daburing pasabi. Pero balo ko la po. Balo ko rin problema da. Balo ko yung sakit da. Mapalyaring atin lang problema kayong pamilya, kayong negosyo, kayong relasyon. O ting sakit daburing pasabi. Pero kaya habela kayong panalangin tamo. Iti ing masakit na kabilan niting babae. Masakit ne, pamakapasaw, naman napanyabi. Pero in spite of this desperate situation, in spite of this suffering in private, she did not lose hope. Man may walang pag-asa. Man may siralog. She was seeking to touch Jesus, even the tip of His garment. Baluya po yung tip of the garment. Nangyari mo, hiningmalan ko. Ito peka dulo. Tangaw sandang laylayan. Itang edging, ito yung manay. Kita niyan dulo. Yang kita namo yung atalan ko. Bipaldan ko. At kung kilalang tao, ingkarelang problema, nakaragul pero milala ko pag-asa. Nga napen, they are just holding on the thread at the last ditch of hope. Ang yang kita namo itatalnan ng pag-asa, susuko. The hell would not give attention to anybody. It's nothing special. Laylayan is the last ditch of hope. But the woman did not give up. The woman sneaked in secret because of her illness she kept for herself and did not even allow others to know about it and to notice her. She was not even demanding like Jairus. She was not demanding any attention to herself. The healing of Jesus is always personal. It's never en masse. Potang manulo Jesus namatang kanya naning gaman na kumayap tangan. Impa manulo ng Jesus, personal. Para keka, ikamo, ikang kasabi na. Potang katikang problema, Jesus burina, kilala na ka. This woman who has silently suffered for 12 years, the same length of the life of the age of Jairus' daughter. Instead of asking attention to Jesus and the public around Jesus, she helped herself and goes out to touch the cloth of Jesus. Nung lalo no po, panalangin talaret ang kilala tamong taong ating problema. Pero daman nasabi, kareng dakal. Sana mawawalang pag-asa, kalupan hinding babae, king ebanghelyo. Nang kahit ting panahon susukutana, sana may pasiknangan tamo, kasalpantayanan. Jesus does not heal en masse, but He heals us personally. The woman did not lose hope after 12 years, even though she suffered tremendously in private. Jesus tells her, sana king babae, your faith has saved you. In kasalpantayanan mo, yang migligtas ka, mahayap na ka, muli na ka. At kan Jairo, ining maupayang tata, sinabi na kaya uling alos mila ko ya pag-asa, uling meti ng anak na, sinuko na la, sabi ng Jesus kaya, maniwala ka, just have faith.
iti po yung kakatamong ebanghelyo, potang masakiting panahon. Tamo po makiabe karetang gula-gulisak, kamporetang mangye. Kalupad na retang aliwang tao, makapadurot kay katamong alano mang lugod at pakialam. Maginta sanang malalam makasalpantayanan king Diyos at karing tao malugod. Kaya katamo, kilagyon ng igpaampo ng anak, parimbalan ng Espiritu. Amen. Talakat tamo po. Kapatad, abi-abi atapong ipasyag, ing kaya katamong kasalpantayanan. Itangan po, Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, lina lang king banwat yatu, at kang Kristo ng anak ng bugtong aginutamo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibahit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka ring mabye, ampong may ngamate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublidang miering mete, at king bie alananga. Amen. sa salpantaya tamo king metong a Diyos, alina lang kay katamo, king alangang gambye. Pitmong tiwala, king dalan arapan tamo, king sablang kaplas at sakit, keti king yato, at king balayan ning Diyos, nga tangan pong manalangin, ginuning bie, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban ing iglesia, isundo ng mipnong lugod ing pamipakayap ng Jesus aginuta mo. Banding masakit, mipaldanla, ding madadakurak, mitimawala, at ding kalulu at mayna, mipaglualula, manalangin taking Ginoo. Ginuning bie, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ban kaniting yatong danupan, king pamangan, at ulagang espiritual, ding atinan ay iglesia at bansa, makabuklat lang palad idake, ing labis-labis ay atyu karela, karetang dimut kareti, manalangin taking Ginoo. Ginuning bie, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para karing doktor at nurse at ding sesese, karing masakit at ating kapansanan, mika maragulasanang kagalangan king bie, at mika inspirasyon king obraro, kapamilataning lugod ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginuning bie, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ban ing kasalpantayanan dat kapanaligan, ding masakit at mamamate, matibe miyugne king ginutang Heso Kristo, ban kayabe na atanggap dang mipnung kapibabatan, ing sakit at potang datang na, atanggap da naman ing kamatayan, anting pasbul papunta king ganap abye, manalangin taking Ginoo. Ban karing komunidad tang Kristiyana, mika masabaltamo king metong at metong, nung makanano, ing lingap ning Ginoo kaya katamo, at ban pabandyan tayo, ing balang metong karinganggang mayap ng kalam, ning pusot kaisipan, manalangin taking Ginoo. Ginuning bie, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginung Diyos, kaya ka utang mi ing bie, ibat kaya ka ing daratang pang sablang mayap. Sopan mo kaming alupig mi ing kamatayan at dewakan kapamilata ng Jesucristo ang ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Eko po dadalang kay libutan. Nung ating mag-offer, dumalang ko po kay side. Do not use the central aisle. Delikado po ka rin betisyo. Dito. Dito. Ilibutan dyan.
sa mga kolekta. You can already start. Ayun o, panayan. Palakad tama po. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapanin Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo, iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangin kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, kapamilatanin kaya kang sakramento, ipagkalugme kaya kami ingupaya ni kaya kang grasya, manano na sanang iting Eukaristiya, sa upana kaming sumulong mitmong katapatan keka. Iting anaduan may kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ko, Yat antimurin. nayo reng pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin oig pa. Diyos kingalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong ginumin. Kapamilatan kaya kang pangabait, mi bait ya pasibayo. King kaya kang pamaylasa, mi kabus kami, king kasalanan. Kapamilatan pamanyubli ng mebye, mi bangon kami, king biya langanga. King pamagbalik na, king kaya kang ligaya. Lungub kami mo naman, king kaya rin mo banwa. Ulinita, makiyagom kami, karingangel at santo, kabang daralitda, ingalanganggang toknang pamamiyaka purian keka, at ngamingan kakanta. Siklod kamo po. Tunay kapin banal oig pa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naretingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. Bayami daon kusang lukim pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pepasalamat siya keka, piraso net binyene karingkayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan na may daon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kingwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyening kalis karingkayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ting kanakong daya. Ing daya nimbay talanganggang ti panamibubu para kay kayo at para karing sablang tao ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Talakad Pasyag kami. tayo po yung misteryo ni kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mo igpaing kamatayan pamanyubli ng miyebya ng anak mo. Daraon mekeka, tinapin imbiyet kalis ting kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarin mo kaming matampang talakad arapan mo, bansumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikami sanang misulu-sulu, king atawon at daya ng Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ning banal espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugot kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading sablang malugod na susuyo, sasaw, king kay kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na king kay kaming parokya at pisamban, kay king Banala Cruz. Ganakan mula naman ng kapatad ming pepaynaon at maninayang subling miye, ading sablang mayang uwabiya. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Nindunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at tinupat king malmong kaburian king kaya kabanin panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, igpang mayupayang totoo kagom ning banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta mo king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kay katangan.
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ning kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alangang. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayo nga. At kaya ko, antimurin. Pasyag tamo po ngeni, ing kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan po kayo. Kapayapaan po kayo. Deta po nga makasiklod, kabitsula po rin wanan yung gamat, malapit king kaya kayong puso. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus, sa milalako, king kasalanan na ningyato. Nuwan laring mayaos, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ko. Dapot yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ko, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ko. Dapot pauli na ningening pinandit era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ko, bala mo mawari at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Em sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Kaya pong komunyon tamo, uling gagawan din po yung kaya katamong libutad keng aisle. Kaya tapos side makinabang. Eta po mamalagwa. Liwas-liwas tamo po balang lukulukan. Eko po misikit-sikit. You keep your social distance.
Oratio Imperata. O mapamakalulumpong mapagmalasag taypa, lalapit kami kaya kakaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19 na migdalang dakal kasakitan kaya kami at may kamate ka rin dakal tao. Adwan mi kaya kang baligtan mo kaming mitmong lugod yat may kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi laretang mamuntukan king pambansa at lokal para king kapakanan da ring memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi ban mapupus na ing pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi rin Dr. Marcy sa ding sablang dilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo kaming kalausan, king kaisipan at katawan, paksiknangan mo ing pamagtagulalang mi king sarili, king pamagdingap karing masakit at mo lang paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mi retang miyawa na kumayaplasan ng malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alangagang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya ni kaya kaming masakit na panahon, ban magobra kaming amayabe, king kakayap na ring sabla, ban makasaop kami karetang mangailangan na pakakalulo. Mananasanang paulining masabal mi at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyus kaming alang kasasagkulan king krisis sa iti at layon tarian mo kaming pamagbayulog at kabanalan. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. induning alanganggang saup, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin Talakatam. tamo po. Manalangin tamo po. Iti sanang sakripisyo at pamakinabang pagkaluban da keng dake king kaya kang biye. At sa upan da kaming miyatad, king lugod mo, karing sablang sulok ng yato. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ko, At antimurin. bendisyonano ko ng Diyos at bendisyonano rin kaya kayong familia. King nagyuning igpa, poning anak, poning banan ng Espiritu. Amen. Kaya katamong misa, midaone, potang masakit ng kaya katang kabilyan, masela ng kaya katang dadalanan, etami lalako kasalpantayanan, King Diyos, amalugod kaya katamo. Salamat, King Diyos. Fiesta na po ng perpetual help ngayon, pagkatataw. Inong